Ikitsheliso lo Dineo ngilala emsadi kwandlunu beta sistopeni wafethu. Salmonani uDlamini usibalikhulu uJama kaSjadu inkomo zedle ekhanga kuba iswela belusi uSigunya Mkhonto umfazi mabele made owancilisa ingane ngaphesheya komfula ngithi kuwena welcome to another beautiful episode of uyangijolela khona la on Duyaza TV mfethu uma ngaba akasubscribe usenkingeni okuphuthelwa izinto ezimnandi yenza kanje subscribe ulike ushare ucomment let us know ukuthi ucabangani mfethu ngalomsebenzi esiwenzayo maqede lapho uhlale phansi and relax uvumele thina sikulethele izinto ezimnandi mfethu ngokusho kanjalo ngithi simsimu let's do it right hete mlungu hete mlungu danko okay bafethu ngicela ukuthi senze kanjene ukuze lento sizoyenza ibukeke right siswami size ngawe la angithi wena usilethelana ufike nabo sisababili angithi so sizokwenza kanje umuntu wakho uzokhipha ifoni uzomfonela umtshela ukuthi uyeza uzombona umkhumbulile right and then so hamba sekuyena siswami uzoba unumber 2 uzoba number 2 uba thumba tlofona ne utlofonela muthawo umjetho rowatla umkhuphutsi ne siswami same thing uzoba number 2 uzofika gcineni umfonela umuntu wakho umtshela ukuthi ngiyeza ngikhumbulile ngizokubona sibone ukuthi uzokwenza kanjani ngoba igcineni kwakho konke iqiniso kumele senze njani silithole sibone ukuthi kwenzakalani so sizoyenza kanjani angithi right danko siyabona alright bafethu ngudlamini usibalikhulu uJama kaSjadu inkomo zedle ekhanga kuba iswela belusi uSigunya Mkhonto umfazi mabele made wancisa ingane ngaphesheya komfula sesiphinde sabuya angizukuba mude because naturally ngimfishana ngizokumosha isikhathi yabo ngcono ngivele kube kanje siswami sondela Sawubona sisi. Sawubona njani bhuti? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngikhuluma nobani? Khuluma noAsiphe. Asiphe. Yes. Waba isibongo. Mkhize. Ukhabazela. Yeah. Ugujera. Kuphela. Igujera mavovo. Siswami istory sakho sisibonile udaba lakho sifundile email yakho siyibonile. Yabo? Mina neteam we know what's going on, we know what transpired. We know what we saw but umuntu osekhaya obhekile njengamanje akazi ukuthi kwenzakalani so ngicela ukuthi uzazise ubatshela abantu ukuthi ubani kungani sila namhlanje igama lami ngoAsiphe Mkhize Sibongo ngibhalele ngoba nginenkinga yomuntu wami engihlala naye endlini useyangijolela kunezinto angasazenze ezindlini kade ezenza uselala amahawuthi akasangibambi nasempedeni so nje kunaleyo nkinga leyo anokuthi Usunesikhathi singakanani zona lo muntu wakho? Sina 7 years. 7. Yeah. Damn. Abanye abantu baphusha kuma relationship. 7 years. Manje kule 7 years mfethu abantwana bakhona umntwana ukhona? Yeah, sinayo i1. Unayo i1 hlala naye. Uhlala emakhaya. Uhlala emakhaya. Okay. So siswami ngicela ukubuza mfethu ngoba kule 7 years ngiyazi ukuthi mase uhlala nemuntu isikhathi eside kangaka uma ngabe kunezinto engasahambe kahle kunezinto azenzayo oyibonayo ukuthi ayisahambelani nento oyiyona wena uyakhona ukubona uqale nini wena ukubona ukuthi yazini la sekunala engathi khona akusahambi kahle khona sekunesikhathi ngibona kodwa benginganaki ngilonganaki so waya ngokuthi ngaze ngathi ukuthi ngicheck ifone yakhe elele ngabona amantombazana ayi2 ukuthi khona ukushaya amanzi la efonini yakhe wathola amagama amantombazana ayi2 yebo kawafonela aconfirm vele ukuthi bayajola so usho ukuthi mhlawumbe bayaqambela amanga wathi akanamuntu so uma ufonela labo sisi laba bayivuma lento ukuthi bayajola yebo bayivuma wena wasuwenze njani ukusuka lapho kuya phambili mase lo ngixhumana nabo ngadecide ukuthi sohlangana ugayi kube uyokhethayo because nama ngifuna ukwaste isikhathi sami ngento engekho engayazi ukuthi uzophelela laphi so kumele akhethe ukuthi ufuna abani no ngiyakuzwa mfethu ngiyakuzwa kulungile siswami inkinga ayikho sizokwenza kanje mfethu because la sisendaweni yakho yabo sisendaweni yakho thina asazi umuntu lana asazi lutho ngapha umuntu owaziyo ubani wena so ngizokhipha ifoni sizomfonela uma ngabe ngimfonela ngicela ukuthi umtshele ukuthi babazi ngikhumbulile ngiyeza ngizokubona yabo then mase sisuka la sihamba siyakuyena okay samosha isikhathi sizoza ukuthi ibabazi lakho lubo
Sometimes you want to do something nice for people you care about. Maybe buy them a gift or take them out or help them when they need something. But sometimes the budget isn't there. So recently, I've been using Pocket Broker as additional financial tool. Creating an account was quick, and when registering, I used my promo code DUYMay5 to get a bonus on my first deposit. Pocket Broker gives access to trading AI features and over 130 crypto assets. Everything is inside the app and it is easy to use. Let me try this trade right now. There we go. Successful result. I made a trade, watched the market, and the result felt good. Withdrawals are quick and convenient with 0% commission fees. If you want to try it out too. At the end, he does what matters most, buying gifts for his family and make sure that everyone is happy at home. Register with Pocket Broker and use my promo code DUYMay5 for your first deposit bonus. Izinto zenzeka. Hello babakhe, alright? Ngiyaphila tana zami ndaba. Ngiyaphila. Ngiyeza ngizokubona. Hayi akunankinga tata. Alright, akunankinga. Bye. Wavuma nje kanjalo. Okay, Ukuthi angazi lutho. akunankinga siswami kulungile. Sothi sihamba la yobe silungile lento kube sekwazakala ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Okay, asambe ke mfowethu sihambe siyaphela. Wena wazi indlela, mina ngiyazi indlela. Ngikwazi ukungena phambili emzini la. Uye mfowethu. Nani? Futhi sawubona mfowethu, siyaphila njani? Siyaphila. Sikhona. Kade wamphathela amakhamera ku right. Cela usukumele nje futhi mangabona inkinga mfowethu. Sawubona. Uze woza ngapha. Siswami ngasondela kunankinga. Sawubona mfowethu. Siyabona bhoti. Njani? Siyaphila. Siyaphila igama ubani? Hayi gama Nkalange bhoti. Ubani? Nkalange. Nkalange. Yebo bhoti. Uyaphila Nkalange? Ngiyaphila ke. Mina welcome wakadlamini mfowethu. Usisi uyamazi? Ngiyamazi bhoti. Umazi kanjani? Unkosikazi. Yebo bhoti. Okay, uyasho ukuthi ngendlela akuthanda ngayo nanokuthi sena 7 years. Yebo baba. Nihlala ndawonye ninomntwana kodwa umntwana nihlali naye. Yebo baba. Usemakhaya umntwana. Ngicela ukubuza kuwena bhuti Nkalanga mfowethu kule 7 years usuhlale naye usisi. Ngiyazi kuma relationship mfowethu inkinga ziba khona. Yebo. Yeah. Kuye niye nilungise kanjani nina mhlambe mangabe nihlangabezana nenkinga? Hayi sibuye sihlale phela lo mama endlini silungise ngoba ngabe kuyalungiseka ngoba besingakaze silithola iphutha elingenza ukuthi ngaze kufika amakhamera. Okay. So semangala manje ufika amakhamera ukuthi sungabe khona iphutha elinzima yini mhlawumbe. Bathela izinto ezimnandi amakhamera wezi nezinto ezimbi zona. Hayi kumelanga singene emphakathini mina nodala. Ngenzeka mhlawumbe uphathele izinto ezimnandi ufuna ubonisa wonke umuntu ukuthi umuntu oright. Hayi asethembe phela mhlawumbe kungabe kukhona okuhle omphathele khona. Okay. Ake sibuze mhlawumbe ezintweni ezimbi lezo usuqeda ukuzisho. Akukho mhlawumbe wena la askisi wamoshela khona usisi waphuma wangaphandle wabu ususula umlomo. Hayi bengakakwenza udali. Angazi mhlawumbe mangabe la esizwa ngabantu ngoba phela vele sikhona izichithamizi kodwa kumanje hayi kusamnandi ekhaya. Ubusahamba ngolayini. Ukusahamba ngolayini phela. Akunala konakele khona. Hayi akulala konakele khona bhuti. Okay. Hayi ngokukhona la konakele khona ngoba sekunama camera sokusekho mnandi la kumina la. Okay. Yebo baba. Ilukuluku seliphakeme. Yebo ngoba ngisajabula mase kulama camera la ekhaya lami la. Okay. Ake senze kanjena siswami ngoba mfethu wena osilethela akube wena oyikhulumelayo ukuthi kungathi la nanga ubhuti ukhona. Okay. Babakhe mina ngibone ukuthi uyangijolela. Awusizi into oyenza endlini awusazenzi. Awusangibambi nje so umuntu ongaqondakala leinsuku lezi. Ngadecide ukuthi singishaye ifoni yakho. Ngathola amantombazana ayi2 efonini yakho. Ubani udinga? Udinga hayi ngomunye ka cousin wami la. Cousin wami uyena osebenzisa ifoni yami la emsebenzini. Unamanga udinga ukuconfirm ukuthi ubhula nawe. Ngiyathandana.
Hayi mhlawumbe ngoba ifoni esebenzisa ukhazini ngeyami uDineo sebone ngathi mhlawumbe ukhazini okhuluma naye. So manje wena mfethu akekho usisi ayikho intombazana oyazi njengoDineo othandana nayo. uDineo ngiyamazi kodwa hayi kuthandana nami. Uyamazi uDineo? Ngiyamazi. Awuthandani kodwa? Angithandana naye. Angihlangene noDineo, uDineo uhlangene nokhazini wakhe. uDineo ujola nokhazini wakho? Ya. Akuyena owakho. Akuyena wami. Okay. So siswami uthe uDineo angithi omunye uthe ubani? Ukhona lo wesithungi khohlwa igama lakhe. Yebo, kodwa ngoba nginama number waba yinkinkinga. So lo wesibili yena momfonela wathini kwena? Uthe bayathandana. Azange abangitsheli ngalamakhazi akhuluma ngayo engawazi mina bakhuluma yena straight. Igama lakhe yena straight. Nkosikazi basuke becabanga ukuthi yena lo khazini osebenzisa ifoni yami ngoba njalo nje uyena lokho iphatha. So wena futhi ukhazini wakho uphatha ifoni yakho bese ekhuluma namantombazane ngefoni yakho? Ya, ingxaki wawusela ifoni lapha emanzini emsebenzini so ngithinde kumsiza nje njengokhazini wami wona mfowethu ngoba lawe nje nami uma unomfowenu ngeke uhlale ungamsizanga ngoba mawubona ukuthi bazomfaka inkinga. Hayi, siyabanda story sakhe. Ngasizwakali. Sawali shona le. Siphume efridge. There's no way ukuthi ungafaka angeke libabili la lisi. Engadilithi ngani pho if ngempela ngempela. Yena phela usisi. Story sakhe siyabanda. Letho uye mina. Kodwa ngani why udale nganjeli sihlale phansi silungise Buza yena. Ungabuza ngikambela amanga nje ungikambela amanga kanje. Shuthi uthi usomanga la ukuzokube ngamanga dala ukubona ngoba libabili phambi kobuso bami. That's why ukubona ukuthi ngamanga. Masibabili ngeke ukubona ukuthi ngamanga. Why kwamele sikhulume ngoba into yakuqala nayi le phone yami. Ayikho message lo muntu okhuluma ngaye akho call yalo muntu okhuluma ngaye so yikho le proof okhuluma ngaye ivikela bona ke uyothini asenze kanjena mfethu ngoba wena uthi uDineo awumazi nalo omunye usisi akhuluma ngaye uthi awumazi angithi yeah uyabaphika bobabili uthi wena uzwana nosisi kuphela uyabo kuzokwenzakala kanje ifoni yakho ine minute manje izokhala yabo my ring ifoni yakho ngicela ukuthi uyithathe uyifake ku loudspeaker yezo ngicela uyithathe uyifake mhlawumbe ngumlungu wami kulungile akunankingi asilwi nomlungu angithi uzokhuluma lento ayikhulumayo umlungu sokufanele lizwe ke lina kanti kuyicala nomlungu wami kuyicala kanti mfowethu akunankingi angithi akunalutho oyifihlayo wena ukuthi umlungu wakho mhlawumbe kunento eyikhuluma nomlungu emakhoneni awu ngisakhuluma ephendula ifaka ku loudspeaker kanti loudspeaker hey ba yeah mphendulele yona ngoba ngathi akafuna yeah yebo wena mama awu ngizobuya ngifonele no problem awu mina kancane ngizobuya ngifonele kusakhona ukuhlanganisana usumvala eshake kumzala lapha athi ukukhumbula uyeza umzala wani umzala akekho no wana umuntu no dali lo muntu ufuna umzala mana usisi lo muntu ufuna umzala akeze azokhuluma uthi ngikhumbule ngiyeza wena wayekhuluma ngomzala no yazi ukuthi sometimes izinto zami lo dala zidinga abantu abaningi waye ungafuna azele yena straight azoyikhulumela azozikhulumela waye ungafuni ngani ngoba dali waye ungafuni uye lo awu Bozo mfethu ngicela uze la. Ngicela siphume khona. Sondele yana. Ngicela uze la. Musikumbamba. Okay, ngeke ngisakubamba mfethu. Hayi ngeke ngisakubamba. Ngikuyekile. Sawubona sisi. Sawubona kanjani yebo. Izinto zakho zabantu ukhuluma nazo. Ngitopselethu. Upuselethu. Yeah. Okay. Azikho right le ndaba zakho. Sisipuselethu abuto wami. Thulumamela ngithi ngiyamazi. Ngizashwa ngabuto. Nala la gajola. Kimutho awo. Yeah. Nalina ke kai. Kanali 2 years. 2 years. Yeah. Ukwana lena. Yeah. Mfethu nangu uyithe lina la kuma. Lina lawo kima. Piselethu. Kipuselethu. Mfethu nangu upuselethu la uthi sena 2 years nijola. Uqinisile mfowethu kodwa akusho ukuthi sokumele ukuthi sihlangane ngamakhamera dali. Ukuthi mawushola into enjalo lo muntu ngijola nawe uyatsiba ukuthi kilala imsadi kondlu. So wabe uphika ukuthi awujola naye? No ngeke enze uphume nje so. Yini le mina ngingenayo nanayo. Uzongithithela. Isikhathi siyangaka. Ungimoshela isikhathi. Kunjalo dali.
Mana mfethu manje akudinga amakhamera ezinye izinto dala. Uthe wena kumina uthandana nosisi kuphela akekho umunye umuntu othandana. Seyajika manje. Ubuseletho sekakhona. Na unje mebulako kwenza lapha ekhaya lakho mfowethu. Akukho mina. Amakhamera ngenayo. Akukho mfethu. Akukho engikwenzayo. Nginemakhamera la. Ayikhona. Manje ke ubuse uthini ngalosisi usohlala naye 7 years. Umama wasekhaya nkosi. Lona 2 years 2 years uyini yena kwena? Ki girlfriend yakho. Ngizazama ukuthi ngikhulume nomama kahle endini. Ngibafuna bonke lapha ekhaya gceke na. Yeyeni. Yeah. Ubafuna bobabili. Safuna ukukhuluma nomama omdala kuqala. Umtshelile yena lo uthi khona. Ungitshelile yena. Andreza. Ngizafuna ukuhlanganisa. Umama yena uyazi ukuthi sekhona umunye umuntu ozama naye eceleni. Ku right lokho ukuthi angazi. Hayi ko right kodwa kubeke uzofika famba uzogcina ebeyazi. Hayi kwamele kube amakhamera. Ake sithi le situation oyenzayo manje yenziwe yena umama bizokuphatha kanjani? Buzowenza njani? Hayi kuyakhulunyiswana. Sakusho ukuthi wena uzokwenza njani? Bekuyimi engihambe ngidela ngaphandle. Ezithatha inyathelo emzini wami ngikhona. Kodwa wena unelungelo lokwenza lokho. Angilali ilungelo kodwa ngelungelo unelungelo ngoba nakho kwenzile. Yebo phela yimi kumele ngibadinge bebe lapha egcekeni. Asali kodwa mawukwenza ngendlela eright angithi. Kunendlela eyenziwa. Mina ngibona ngiright mangikwenza kuba wrong uma ungabe bengakafiki laba bonke egcekeni kodwa mabe basebekhona egcekeni ku right. So ku right ukuthi wena uphume esidini umama engazi uye ngaphandle uthola umunye umuntu wesifazane. Ku right kanjalo. Akho right kodwa la lokho ukuthi umama elethe amakhamera ekhaya ku right na. Ku right ngoba besekhathele lento yenzayo. Hayi ukhulumile ngikhathele. Awusathenga igroza ngendlela obothenga ngayo. Awusabe ngayo ngomama so behlala ikhathele. Awusipuseletso kuba ukopani jwang le abuto. Abutino nanga kopani re le tavening ha o kopana ke a fitla ho nna mvetse go ngata so ga be re dumellana ya gona le mosadi ha ke tsebe go gona le mosadi ha o jwetsa o rona le motho a tswana le ha o tsebe next ha ke tsebe next ke tseba le nna fela mfethu uyayizwa lento ekhulunywa usisi ngimamela mfowethu ngiyazi yonke leyo nto ngane tavern nalo sisi manje ngiyangihlanganela sangana ke mina sangasazi lokuthi ngiyephi ke no awusuka ndawo uma into yokuqala kade kumele sole lento embise kahle endlini akakhulumanga nawe ngimbona ngama action mina ngimbona kanjeli ngimbona ngama action lapha egcekeni. Okay ngicela ukubuza isidingo sokuthi wena uzophume ngaphandle yini la angayenzi wena yenza ukuthi uphume ngaphandle hayi lokho mfowethu kwehlula loba ngubani nawe nje uyaphuma uye ngaphandle no mina ngibuza wena ukuthi isimo sakho lesi akusona esami nami esami ngibhekana naso wena uphuma isiphi izathu esenza ukuthi ushiye umama endlini ngabe ngithi mhlawumbe lami ngiphume njengamadoda inkinga nje kusuke ngabantu ngoba masuba nje imistake yenzana noma ubani so usisi mistake Oba usisi akuyena imistake ngoba uqeda usho njalo uthe mistake yenziwa yimi nomuntu ngimdinga ngokumfuna lapha ekhaya so imistake udinga le mistake so mistake imistake lesi yenzeke manje ukuthi kubuya amakhamera la ekhaya so ngisho lesikhathi sami ngisabe ngezonke ngizongitshela ngemistake awuna mistake la lo muntu mhlawumbe nguye ngathi ngimoshela isikhathi ngoba wena ungumfazi ngihlala nawe endlini nginabantu ngiyakwashela ngiyakuphelela ngasothi ufuna ukubona wowo diphoso lapho bathaven ngixoliseke lokho mama kodwa nawe kuyinqolise kulapha emakhamereni ngoba into yaqala ikhamera ifaka amehla abantu mawuthi ikhamera ikufaka amehla abantu wena mawuphuma ngaphandle uthatha omunye intombazane abantu bazi la endaweni ukuthi uzwana noSizo akumfakela amehla abantu yena hayi phela kayimlethi la ekhaya lo muntu bengakamlethi la egcekeni kaSisi kodwa kuyamfakela amehla abantu ngoba abantu bayakwazi ukuthi uzwana emathaveni into zebusuku besingazi sibona abantu ugaba ngalokho ukuthi belingakabona abantu abani so ngicela ukubuza ilabo sisi bobabili kuphela nje othi wena ufuna ukubahlanganisa yebo ngifuna nje laba babili kuphela akekho ayikho omunye akekho omunye okay ngifuna ukuhamba ngoba indoda iyahamba kuningi ukubonisa mfowethu ukuthi awunalo iqiniso ngifuna ukubonisa nje umuntu ongenaqiniso ngibonile eqaleni ngathi idali mhlawumbe khona no awunalo namhlanje uphumela obala amanga wakho vele uthe lalela uthe usisi uthe kulodinewo lo munye bengamazi upuseletho nawe upuseletho sesiyamazi kulodinewo so awuthami ifoni yakho ngathi dinewo kulungile uthe ukhazini izoringa lo phone leyo
lo phone yakho izoringa ngicela ukuthi uyibambe my ring kodwa kutsho ukuthi sekumele bonke abantu bama bafuna Sho ukuthi uphila impilo yamanga kufuneka babone ama-girlfriend wakho ukuthi uphila impilo yamanga. kutsho ukuthi abantu bama bonke abafunayo Okokuqala bathola ukuthi nawunamuntu mina shuthi ngisithunzele empilweni yakho mina ngisithunzela mina ngisangibonakala. hayi akho kunjalo kulungile ngicela ngoba ngathi isisi ngizwela wena kakhulu ngaleli ilanga kalitsathile nikupa rimele mo ngicela nje simele mhlawumbe zobuya mhlawumbe phone emzori Hayiwo ngicela ngoza bafoza hayi kwakumele siyale la siyakhona. ngicela simela emthunzini hayi kumele asifune yami ngicela nje simela angithi wena unalo utho oyifihlayo right Mangala sondela kuyo ngathi uyamsaba sondela kuya ngithi niyasondela namathaveni. mfowethu manje la yima hayi ngafuni ngithandela Hayi sondela kuyo. no ubuye namakhamera uzo aha ibambe ke mfowethu xophisa kancane Ema wona mo. ya mfowethu hello Unjani? ngiyaphila Nami ngiyaphila ngiyokhumbula. ya akekho umzala ubufone late mhlawumbe uzobuya Yonke into umzali. la ngizokufonela ke late sengiright kuma nje all right Iwatla hota. hayi ungafiki mo angiko right Ngiyeza manje. yini ngalento yamakhamera ubani lo uthuyeza manje Ubani lo ifa ubani? bathi kwenzakalani kahle la mana lo sisi lo qeda ukudrop ifone uthi uyeza manje uthi wena ngilokhu umfazi yami cousin kamzala lo nguye ukuthi uzombona Story sakho siyabanda. lento lezi selikhulumeza manje athi cousin kamzala Funeka uphumele obala today iqiniso lonke no liphuma. mfethu mina ngifuna ukukhuluma iqiniso mfethu ngibatla ubone niti mfethu kiniti efele ke batlanga ngibatla ubone niti mfethu because awukwazi uhlanganisa abantu besifazana abayithunga isikhathi esi1 ungitshela ukuthi wena ufuna ukwenza labantu bebakazi behlangane laba mfowethu la naba sebehlangene bahlanganiswa wena ngoba wena ububafihlile ayithi wena ububafihlile ubungafuni bezane wena ububafihlile mina menkwanzo bazoyazana ngayiphi indlela ukuthanda Bazana ngakuthini aweneli umthetho wakho aweneli. na ngene sondela siswami bonke manje hayi siswami kupa uhatemele kamo siswami ngicela usondele nawe bonke ungasamba sawubona sisi Sawubona. njani Saphela njani? igama ubani Udinewo. Dineo Yeah. abuti owamtsiba Ya ke motsebo. umtsiba jwang Gajola. ke motho ao Ke mothaka. ngale sebaka se kae Rena le kgwedi tse 6. kgwedi tse 6 o jola le yena Just imagine. so wena o kopane jwang le abuti Ke kopane jwale. jwaleng ne so our approach Oh. abuwa le wena awufa di number Ampha di number. and then Ga qoka ga nna ga bua. so ma ekshela ubhuti wena akakutshelanga ukuthi unomfazi noma unentombi A ke tseba sena motho. umtsiba lisingile Ke tseba le singila sena mosadi. bhuti uthe uDinewo lo umuntu kakhazini wakho nanga uDinewo uthi nina dunyaka ngeze mvume lento zakho phambi kwalama camera akho phambi kwamedem wami ucabanga ukuthi uzofila kanjani nomuntu lo wafile kanjani lona 6 months na Hayi. le muntu uyatsho ukuthi into zasematshwaleni lo muntu kabuye ematshwaleni lo 2 years yena Hayi. mfethu man mosuku ngabhiuza dali kezi izinto kumele sihlale phansi Akunadalo usasukugula le mathaveni ukuletha endlini. manje uphuzwa yimina mfethu mina ngiyayibuzela ukuthi nanga u6 we6 months Isithuthi bathengele utshwala lapha ematshwaleni ngoba imali ayisafiki kahle endlini. hayi iphutha ngilo leli dali kumele ukuthi ngilungise mina Wena uspend imali le matshwaleni komele ukhethe bhuti. Komele ukhethe funeka ukhetheke. buka manje Funeka ukhethe because angikwazi mina ukumosha isikhathi sami. labo sisi laba ababili benze njani ngiyabazi mina ngizobayenza kanjani Sifuna nami ngifuna ukwazi ngikhathelo wena. hayi umuntu wami ngeze beyazi ngalabantu bami la ufuna ukwazi ukuthi Ngifuna ukwazi kodwa kuphuma mina empilweni yakho noma kuphuma bona. Khetha bhuti khetha. ngizobayeka Ya khethe between rona re le 3 jena na re buena go are naphusha nako ka wena Khetha. are naphusha nako for manje ngoba umfazi wami ukhona angifuni ona yena le wena are wena naphusha nako ka wena a nna ntse ke mogata wamrata ne le wena le nna ke a mogata
mara kumanje ngoba kumonje ngilomfazi ngidini bathi batshele kuzwakala ukuthi awusabafuni batshele kuzwakala ayiqinizwe ndodeni umfazi wami lo yena girlfriend Nna ko rata o tlo nyala le nna a ke umvitse hantle gona mosadi Yes. athi udaki uzomshado uyahlanya athi uzomshada ngenkani hayi angeke ngiyale ngoba amalungelo akibo vele kodwa ngishade ngikani mina ngithi umfazi wakho ohlala naye endlini alright ngishadile mana ke ake sithi mfowethu okay ufuna ukubashada ufuna ukuba nabo bonke mina ngishitsho ukuthi ngizothatha 2 kibo ngisababhekile between utshele bani uthatha 2 utshele bani ngitshela ngedwa dali bekuyiphutha la uthandana wedwa yini akunamuntu othandana naye ngiyandana nawe dali kungamelanga uhlale phansi naye ukhulume naye qala bekunjalo ma Kodwa wona ukwenzanga kodwa lokho. ima phela musukunjaha Okay. makunjalo bekunjalo kodwa lo muntu lo ayeke ngize ngimqonde ngimtshele ukuthi no ngelabantu 2 phandle kumele ukuthi ngibakhethe umqondo ukuthi kumele yeze la kwena libe babili like you understand so umqondo wami lo you understand so wena wenza izinto emqondweni wakho no wena bhuti uzana ukuthi ukuhamba kanjani vele ngeke ngize ngimtshele straight kumele ngimtshele sempasisile ukuthi no ngifuna ukuthi kube nomunye umuntu libe yithula lento engisho ukuthi uzenza la emqondweni wakho izinto ngiwayo yena unandaba naye no la indaba ngoba ngihlala naye ekhaya Indaba naye ubuzomtshela. ilona iphutha lami engilalo lapha ekhaya kodwa vele ngiyazibona ukuthi ngibele phutha angibanga lephutha cause iliphi iphutha ileli noma ileli hayi wena bhuti iphutha ukuthi ngilabo bonke beku3 amaphutha lawo phakathi kwabo be2 ngifuna ukuthola 1 Okay. lo mama bebeyithula egcekela awubafuni bo3 ngifuna ngisachoose phakathi kwabo kodwa bengafuni ukuthi lento le ivele nje ngoba sivela nje umama ngoba ngathi akavumelani naleyo nto ke ngivumelani nayo sidala akavumelani naye ngoba ngikaze ngakhuluma naye nawe seyayazi ke manje so kumele ushuze ukuthi kusala mina or kusala bona awenze isinqumo ke mfethu ngeke kusala mina noma kusala bona na kufuneka ukhethe ngeke ezahamba cause mina mhlawumbe ngisiliwe ngoba phela ngihamba mathaveni kanjiswa wena Isiliwe. mina ngeni isinqumo mina ngiyahamba uma uthi ukhetha bona ophuseletso labo nabo dipu choose ka peleng choose lona ka no tlwella wa naye ntse uthi go ngeke kudakiwe usho nje mina nomfazi ngilala imsadi kondlweni batshele phela ukuthi awubathandi bese uzomangala nakho hayi uthi ngimi iya ngale sisi ngale skatamela monnaka ka nnete le nna ke tsone ngilala imsadi kondlweni ha ba go asibuyele ngala asoma ngala kumele li understand mela ngala bo awusilizwile ukuthi utheni uthi akandifuni so kumele niphume niphele empilweni zethu angeke sobhizize relationship yethu ngenxa yenu abantu bama-tavern mina ngina 7 years nomntwana alo bhuti lo so angeke sikwazi ukuthi sihlukane angisenandaba angisangene futhi lapho usekuleyo kwacaca ukuthi akangithandi nina hambani bathola phambili bathi indoda yakhe iqamba amanga batshela ukuthi ayinamfazi ithi ayinamfazi useyabatshela manje amaphutha vela yenzeka batshele bahambe bathi kushela intombi ukukamba amanga kodwa uyabona ukuthi kuyiphutha lokho uqamba Kuyiphutha amanga khona, kodwa ngoba manje ukuqamba sekuvela amanga. izinto ezikanje lami bengisithi mhlawumbe ngizabe ngiphumuza umedemu lami ngike ngisematsheni angisho ukuthi ubuye kwenzana nathi ngaphandle ngizange ngathi ngibeka kakubi mayibeka kanjani ubungayi kobhebha ngaphandle hayi Awuzange ubhebhe Ubuyibeka ngaphandle? kanjani ngikhathala nkosikazi awubhebhanga ngaphandle hayi angikaze nje abutwa asoro balweni nna tjha se go baleng lwena asoro balweni betseleni ubhebhile la uthe wena ubhebhanga ngaphandle awona manje ngikhathala nonkosikazi uveza lento ongamele uziveze manje phuma iqiniso kumele sifile indaba yani into yamanga akunaki bashiya wena yenza make sure ukuthi labantu laba uhlukene nabo batshele cace bezwe ukuthi anizake into enhlanganisayo batshele nabi emehlweni uyabablocker today ubablocker today lina libe lingabantu bakhe mara lokhu lalimisadi kondlulu batshele ukuthi awusabafuni awubathandi batshele awurata mfethu siya understand sorry for that so sorry ukuthi ngilemsadi kondlulu batshele ukuthi niyagcina ukuhlangana manje batshele hayi mephetha sistophe kancane akunakancane batshele ukuthi iyaphela this is the end uyamuzwa ukuthi uthini wena uthi wena uthini uyahleka ayihlekisi mara ayikho phela into enzayitsho ngoba vele uyangikhulumela khuluma kusuka enhlizweni yakho angithi wena bahambile wabashela khuluma kusenhlizweni yakho unanze go rata manje ngizoshaya ngabafazi phela
batshele ukuthi wena awusabafuni awusazingeni. Oh uyajabula wena mabethami. Ngizojabula manje kushaya ngoba uyiganga ngabo udlala ngabo. Musungenza. Udlala ngabo. Batshele kuqala ukuthi awusabafuni. Into obuyifuna manje usafuna yenza. Ya understand wrong. Into ofuna ukuyenza i-right but uyenza ngendlela. Babize one by one babize ngamagama usho ukuthi sibani bani ngiphelile. Letho nangu udineo nangu. Batshele one by one. Udelete nama number wabo. Utletse bapala ka bana ba batho yo ntse ga hona mosadi. Ke into etsitseng. So kiteleso le dineo kilale msadi kondluni beta sister pain wa fethu. Ke ya khona hala go tlo go eng ke le funa le wena. Ake lalelani ke ladies sekhulumile indoda yami sekhulumile indoda yami. Manje So kuphelile phakathi kwenayi. Mangabe mfuna ukubona mina ke nisondele eduze kwakhe. Nizongibona ukuthi njani. Mangabe senifunela mi side nizongibona ukuthi njani. Uluna ne iriketse so because bathu bana le 7 years bajola bethu. Lingwana ka hare. Ane? Yeah. Una le 6 months, lena le 2 years. Ke understand. Yabo? Umoshile nako ya lona ke understand but situation mo iri wena tlela motho aka se thuse ka next una le msadi wambona ubuwa jwa mpila hawo umsadi wa hayi so mtlwele mfethu una le future utothola motho right fela rele ya o ntlhadisitse batho ba ka ngeke ke understand ba tlo gutla batho bao ba tlo lona hilang ka mo side hilang tina se right ke tla motho la kana go efeng ba ne se ke shebile na liwa itlo fitla naka o ruthole motho mfethu yabo ke o tlo fitla naka o ruthole motho mara abuto mtlwele yabo batlwele ngaratsa mahe siyoqhubeka ne relationship yethu ngibona umuntu ozosondela phezulu kwendoda yami ngiyonyiwa bosisi themba nginizwile ngicela mfethu tloela motho a tsibe ntho a batlang a so aka tloela motho a tsibe ntho a batlang na o na le msadi na lengwa ke a tsiba ibile ke understand wabo mara bophilo butswela pele mfethu wabo o tlo thola motho mo right o tlo tla motho right o tlo fitla motho right ising o una le msadi una le msadi mara no ka se msadi wa bithu e tla khona o sa le mnyane mfethu ka se msadi a le bithu o njwetse go ngata o tlo nyala o kontsepisitse so vele ke se khoniale so o tlo etsa jwang o tlo msala mlago ke tlo mosala morao msadi ya o shapa nna re tla shapa na mosadi no hae sho you ana ke wena o ring ai nna ka ha re na le selemo re na le kgoditse 6 fela ai ha tsamaye ne ya mfethu mhlwele ke alibuwa siswa ko kavai ka tsamaye mfethu so o tlo mathisana le abuto wena ya ke tlo mathela ka morao mfethu wa bona motle jwang ibile o sa le nyane ya ke monyane le o moholo ho nna o nlatile go ngata ke re nna ke amolata ke re ke amogata so o ngata no ja sa ngata o ke o nkentse yo a sa se rate ho nna mfethu ke utlisisa le nna ke a ke felletswe mo a ke tsebe gore ke reng a ke tsebe gore reng so o tla etsa ka tsile ya hao mfethu ya ke tla sebetsa nna all right ha o sa ke le buane thank you owe kubhlungu ukuthola ukuthi uyajolelwa ngendlela enje ayikho mnandi bafethu uma uthandana nomuntu uze ukuthi awusamfeel hlala phansi nomuntu umtshela ukuthi sengigrand ngayo uphume kuyena otherwise ungayenzi lento yenziwa la it's not fair it's not right it's hurting other people's feelings it's hurting other people's heart it's breaking other people ku wrong it's wrong asiyekeleni ngiyabonga kakhulu bafethu subscribe ku Duyaza TV uhlale phansi ubukele uyangijolela na uyangijolela ku CMTV Duyaza TV mangaba subscriber share like ucomment and let us know ukuthi ucabangani ngoba mfethu makuthiwa emafikeng siyemafikeng makuthiwa Mpumalanga siyempuma ibona namhlanje sikuphi sizamela wena umsebenzi alright siyabonga kakhulu ngokusho kanjalo ngentshintshi vum sanibonani sengiphinde ngabuya welcome wakadlamini sibakhulu Jamash Jadu inkomo zidle ekhanga kuba selabile usigunya mkhonto umfazi mabele made wancilisa ingane ngaphesheya komfula welcome to another episode of uyangijolela mara wena wayitsuri nakina lumuntu akusetshenziswa condom ayisebenzanga condom jwayela imali yami yonke le Olova bakuphi khona there is no relationship that has no problems ama problems akhona we face them every day lo umuntu lo umuntu amzwanga utheni uthi osithanda sobabili angcono ngibayeke bobabili qale lapho ushimpilo